Tigasat. Napalabas, sinarungkaran ni Rocco dagiti sanikwa ni Ariela, ket nagarapaap daytoy, nga iti masungad nyal aldaw, matagikwanan to amin dagitoy. Nakita met ni Angeli ti panangted ni Rocco iti kwarta iti inana. Isu anas daaw daytoy, taapay anabaliktad metten ti sitwasyon. Tanimetten Ariela ti agdawdawat iti kwarta iti agsyuman kenkwana. Kabayatan na, gimatang manen ni Rocco iti daga. Tapno aramiden na manen a plantasyon iti maiparit amula. Iti sabali a banger, impasyarmet ni Panyang ni Monray iti ayan ti uliteg na ani Samuel. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Anya ti kunam, Uncle Samuel? Ha? Saan akon apumanaw, kunam, Uncle? Wala, sana mabalin, Uncle Samuel. Ha? Pagsangit ka manan. Uncle Samuel, saan ka kumangagsangit? Sige, saan pa'y nga gawid iti balay da tatamalyong. Basta saan ka ngagsangit. Well, ay, kaasimat ni Uncle Samuel. Masyanak kini Uncle ko, nanapan niyang. Di na kaya ta pumanawak. Ay na, agyamanak, no saan mo apanawan ti uliteg mo, Barok. Di ka madanagan. Saan kang agtrabaho dito, huy? Tadatay terapis na mga asikasukan ko, ana. Kaasimat ngamin. Diyak kaya't makita ngagsangit ni Uncle ko. Ha? Awagak ni Tata Dominador. Tagpakadak pa'y langit ti trabahok, nanapanyang. Sige, ngamnanyat ko nam. Siya kon ti mangawag kan kwa namon re. Siya ti mangipakadakan ka. Ha? Ay, sige man nga rod, nana. Kahit agyaman sapay la ko matasandak nga ikatan iti trabahok, nanapanyang. Maipasigurado kan kadayta, Barok. Di kan tumapukawan iti trabaho. Tamaawatan nakalakit di ti among. Agyaman ka iti anya. Anyat ko nam, Sir Samuel. Nasing petak. Ay na, di ka man yaman ayaman kanyak. Anyat ko nam, sir. Ulitam tadyak unay maawatan. Ay, anyat ko nam, Sir Samuel. Talaga ajak maawatan ti bagbagam, sir. Ala, di kag sangsangit, Sir Samuel. Agkararag kakit de. Sapay kumatagimbagkan iti kabiitan apanawen. Kwarta manen, Ariela? Di ka madanagan. Tabayadak to.
Di uray porsyentuam no kayat mo. Sige. Itad ko tigatada ka sa pula, Mariela. Basta agpinirmata. Ha, Nagparami da kiti kasuratan na pagpinirmaan ta. Ipanotaryo tayo ti abogado tapno sigurado. Kasuratan na mga ibagbaga. Ano saan ka makabayad kanya? Kukwakton amin asa ni Kwam. sige. Day talagayam. Awan ti rumbang apagbot ngak. Ta sigurado a makabayad aktuken ka, Roko. Iso sige. Okay lang. Agpinirmata, Roko. Mami, no ipalubos yo, siyak pa lang ti mangimaton iti resort, tapno damot pa ka kumikuma. Angeli, adan dinutukak amang bantay iti resort. Basta, siya kun ti mangimaton iti dayjay. Ikan nakiti opisina ki jay, mami. Maboring ak nga wanter aramidan na. Ken, kayat kayo at tulungan. Sige, makamuka. No tumulong ka, awan problema. Sige, tulungam nga rod ti dinutukak nga agbantay ijay. Agyaman nak, mami. Agan-anad ka dita, Monray, ha? Di ka unay agbanbanog, okay? Awan mo ti pakabanugak dito eh. Tawan ti aramidak dito ayan ni uncle ko, anaya. Ah, okay. Nasayaat nga rod no kasta. Sanak mo't namin napalubusan ni uncle ko. Pagsangit mo't no pumanawak dito eh. Iswadyak pa'y makawid dita balayo, ha? Wen, nasayaat mat no mabantayam ni uncle mo. Mailiw siguro kan ka. Wen ka nung arod. Kanayon nga agsangit. Anya? Kaslad na problema na. Parikot na nga tati ka sa saad na, anaya? Siguro. Nalabit ay ayon na tibagina. Iso akabayatan ti kaadam dita. Andi nga yung pailaang ni uncle mo, okay? Wen anaya, iso na lang ta. Mailiwak matan kan ka. Kaya't ka na makita, anaya. Ha? Sika, kailiw na kadimatan. Ha? Uwan Ngamno ko na mga agnaid ka pala dita. Okay lang. Saan na bali, tadamat lata komunikasyon ta. Siguro, no nagkasartan, kanayong tan nga kuyog, anya. No sa dino ti ayan ko, isumad ti ayan mo. Monre, Bayaman aya, tainton makaurnungak, ikasar kanton. Pasensya ka na, sa anak mat nga minabaknang. No sa anak nagtrabaho, awan mat ti kwarta. makauray ti may papan iti dayta, Monre. Agsimpatan to no dumtang ti umno a panawon. Sapay ko mangarot ta makauray ka, anaya. Sapay ko matadinak to isukat iti uray asino. Saan to ang mapasamak dayta, Monre? Isak kadilahan tilap mo, anaya. Katuan mat talaga. Nung dadumang amin, madandanaaganak. Tamang anuad danto ti agaram kan ka, asaan asam samantong akas kanyak. Kat aklo na matan. Ha? Monre, anya ka kadi. Anya asam samantong nga ibagbagam. Kastamat ngamin ti bagbagad da mama, kan manang ko nga Angeli kanyak, anaya. Samsamantungak ka no. Saan apod no dayta? Saan ka akas ta, Monre? Normal ka na itao. No adda mangibaga iti kastakan ka, isuda ti agdadata nga adda diferensyana. Tadidaam mo ti ibagbagada. Ay, nawaw. Panyang, mabalintumay. Nay, si kamat gaya malyong, malasumrak ka. Ay, agyaman na kay nawaw. Ay, kailiw ko nga minan na makita ti awir ka. Iso nga imayak.
Ada ni Monre iti silid ni Uncle na. Umay ka, mapantay itayanda. Ay nawaw, madamdaman taon. Ginanaak pa ay nawaw. Maikawak ngamin iji balay, panyang. Awan ngamin kadkadwak ijay kahit. Awan ngamin trabaho kita. Risdek ay nawaw. Di husto tapno makainanakam at malyong. Ay nawaw, makapaburing mo't nga ron awan kadkadwana. Dako mamat itad niya po nga iba iti biyagkaw. Tapno, tapno, ada katakunay-nay ko itirigat kang ginawa. Ay nawaw. Mangrugi ka man ako na akong malyong. Ha? Igaraw mo man antiki naman nagrabak mo ako nak. Ay nawaw. Angam, saan a joke na ito ay panyang? Pudno ti bagbagak. Maburburing ako ni tibiyag ko. Ay nawaw. Makao mamatagbalin a single. Kasla. Kasla kayat ko manem ti agbalin a double. Ay O di nawaw. mga sawa ka manen. Nilable, single day chay. Agbagay kayo malyong. Ay, nawaw. Kwa, saan ko at taste ni Lovely winolos biminda. Anya type mo aya. Siguro tay ubing anya. Ay, nawaw. Oray, saan niyo, Beng? Panyang, basta nasingpet akas kan ka. Ha? Oray, saan niyo, Beng? Basta kasken katitsura na panyang ay nawaw. Anya? Jay, ha? Malyong? Ay, kwa! Pasinsyakan panyang, di na ko mapagpanunutan ni Tidakais. Idol ka nga may nainawaw. Iso asikat ti pangibas basarak iti agbalin, second wife ko. Ay nawaw. Anya? Angam, saan ka de? Na, Jukulaing panyang, ha? Ay nawaw. Mga panunutam aprisko ako, gon dawayak ti kinasingad ta iti tunggal maysa, ay nawaw. I'm only joking, panyang, ha? Nay, nakaturog mat ni Uncle Mau, baraw kay nawaw. Wan, Tata Malyong. Kalkalpas na nagdigos. Iti kuhan, naturog matan. Limukmag ni Uncle mo asamwilan niya, ay nawaw. Wan, Tata. Idaday di mansyon. Nangisit kan nakutong. Numula ko man ni Uncle Mau. Bimun as ay nawaw. O kita timair pa yan ay nawaw. Wan nga ro, Tata Malyong. Naasikaso ngamin ni Nana Panyang. Nasingpot ang mga sikaso kan kuana. Uray siyak. Dandaniyawat namin nakasapulak dito eh. Ay nawaw. Padak anasingpat, saan ka day? Wan agpada kayo anasingpet, Tata. Ay nawaw. Adaw dagiti nagpadaan mi kinipanyangan niya. Managpasinsya kami adwa. Nadungo kami. Nagagat kami ngagpadpada. Naasikaso kami. Managtulong kami. Kanda dumapay. Ay nawaw. Wan, Tata. Tila ang nagdumaan nyo. Kat tihait yo. Ha? Ay nawaw. Natayag ni Nana Panyang. Idintutad na kayo. Ay nawaw. kat- Wanin balok. Di mon balik say na nawaw. Saan aday ta kinatayag ti pagibasaran iti ayat mon ray? Ha? Ayat? Tata Malyong? Ay! Kwa! Ay! Jay! Ha! Kwa! Dagiti ngay daduma ti kayat ko asawen. Ha?
Saan mo't nga itsura ti tao, ti pagibasbasaran da, iti panagaya da, iti tunggal maysa. Ay nawaw, ha? Nailawaan kan, Tata Malyong. Ha? No kasta, saan mula akras ni Nana Panyang? Labmon, Tata? Tangiwat mo. Bispring ko laeng ni Nanam Apanyang ay nawaw. Saan atilay bagbagan mo re? Kababain ay nawaw, ha? Kumusta ulitag? Nadalusam ka din ti kagatgatang ko adaga. Matamapay lang nga daldalusak kanakan. Nagrigat mo, tasisak lang at trabaho. Agawa am ulitag. Tani, mapanan dal daw. Sayang ti kanito. Awan mo't ngamin kadwak kanakan. Kontratam day ta ulitag. Lepasam nga rod asiksika. Unay mo ti panang parparigat mo kanya ako. Nanayunan ti trabaho. Sumalog sa mo ti pigsakon. Sapay jakpay nakasawa. Nayunak ti sweldom ulitag. Nanayunan ti trabaho. Iso nayunak met ti kwartam. Agpado kay ti kwarta ulitag baliko. Amiga Ariela, kayat mo ti agturi je balasiw tao? Ha? Tur? Ay kat, ilibrem, amiga? Sure. Basta si ka. Talaga? Wan, amiga. Tangay close tamaten. Itreat ka man mat. Gunggunam iti kinaloyal mo iti kumpanya. Una yen. Narigat ngamin, no ado ti pangibautak iti kwartak. Napimpintas no may sala a kumpanya. Tapno aggigiddan to mat ti panagapit ko. Inton panagaapitan. Correct, amiga. Katagyaman nakiti talag ngay papay mo kanyak. Katgapoy ti dayta. Itreat ka man mat, amiga Ariela. Balita ko, tumaas daw ang sweldo mo? Wen, Cleopatra. Nanayunan ti trabaho. Iswa nanayunan mo ti sweldaw. Ay, wag kung ano-ano na naman ang binibili mo, ha? Mag-ipon ka, bali ko. Ha? Nagmayatin adang ganday ta. Kasla asawa na kabagbagama, Cleopatra. Ha? Barayoboy ka kasi kung minsan. Ha? Kung gusto mong makaurnong, irimit mo sa akin ang sweldo mo. At ako ang mag-urnong. Anya? Umanugot nga ta ni Baliko itinaibagan ni Cleopatra. Gagayem, diyo liwayan na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasan. Tigasan. Napalabas, saan a pinalubusan ni Samuel ni Monre a pumanaw. Kat uray nalain sangit ti pananglapod na itibaro. Isu na asyanmet ni Monre. Pinatgan na adagos tikid daw ti ulitig na. Kabayatan na, nakunamot ni Ruko nga agpaaramid iti kasuratan amang ibagbaga. Ano saan ang makabayad ni Ariela kenkwana? Dagiti san ni Kwana ti ited na kenkwana, kas bayad na iti kwarta nga inutang na. Iti sabali abangir, naamuan mat ni Cleopatra ti panangipangato ni Ruko iti sweldo ni Baliko. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa. Wag kung ano-ano na naman ang binibili mo, ha? Bali ko. Mag-ipon ka. Ha? Nagmayatin adang ganday ta. Kasla asawa na kabagbagama, Cleopatra. Ha? Kung kasi, barayoboy ka kung minsan. Ha? Kung gusto mo ang makaurnong, irimit mo sa akin ang sweldo mo. Na, At ako ang mag-urnong. anya? Oo, ipunin natin
para may gagamitin ka no mga sawa ka. Gamitin natin ko na ma. Usarentado Cleopatra. Ha? Agasawa tapay nga muna. Sa akto agirimitkin ka. Ay naku! Hindi kailangan, dayta. Kung gusto mong makaipon, ibigay mo sa akin ang sweldo mo. Siya ti mangidulin. Ay, basta aklunin na to Oo naman. Pero huwag mo na ngayon. Ay, Jack pa'y kaya ti makijowa. Wen, di ka madanagan. Ta si uurayak. Urayag, no kaano ka sanak. Basta siya lang Ha? I love you, Cleopatra. Ay, akin na kiti yung pera mo. Ha? Ipunin natin balik ko. Para sa kinabukasan mo. Kinabukasan natin ko na ba? Sige. Para sa kinabukasan ko. Kinabukasan natin, no iso. Akin na nga ron ang pera mo. Sige, Cleopatra. Mapit lang. Dahil nakalain iti pangidultuli na. Talaga close kayon ka ni Tita Antonia, Mami. Wen, iha, kasla na bayagan nga agam-am mo kami. Kung nagtumot kada kayo anasingpot day ti anak na, agasam day ta, ilibre na kayo nga agtur iti balasyo tao. Wen, iha, iso anakaragragsakak. Relax na relax ti panunot ko ita. Ngamin, awan ti parikot ko. Awan ti araramidak. Angam bumakbak na ngaklata. What a life, Angeli! Rumpang lang ag-enjoy kayo, Mami. Enjoyan nyo ti biyagyo. Wen iha. Wen gayam, iha. Sikapay lang ti makaam mo kadagiti negosyo ang mapanawak, ha? Wan, Mami, di kay madanagan tadak laang ditoy. Sa bagay, makalawas. Wano, dualawas milaeng iti pagilyan na papanan mi. Agawid kami at dagos. Oray makabulan, okay laang, Mami. Adaak mo tamang kita iti negosyo yo? Siyak, ti rumbang ang mga sikaso kadagijay, saan kat adayjay amang roko. Bye-bye ni Rocco. Tada ti bukod na apakakumikuman. Anya ka di talaga ti negosyo na, Mami. Diyak mo. Di na kayat nga ibaga. Angam sa anak nga interesado no anyaman day chay. Basta naragsakak, taumad ado ti kwartak. Agan anak ti kwartak, nga uray agtugtugawak. Mabuti naman at napadpad ka sa Roko. Ada ka din napatag nga ibagam, Cleopatra. Ay, kwan kasi, may bago tayong bayar. Pero hindi taga rito. Anya? Taga doon sa malayong lugar. Kaya kailangang i-deliver ang mga tinda natin. Cleopatra, ibagam tayo suda ti umay ditoy. May kisay mo't iti bayad da. No isuda ti umay mangalang kadag iti order da saan ka di. Oo, pero ang gusto nila, tayo daw ang magde-deliver doon. Anya? Kaya kailangan natin ang sasakyan. Ay, sayang yun, si Rocco. Big time na buyer natin yun. Cleopatra, ang mga no delikado. No data ti mga deliver iti marijuana. Ay, talagang delikado, Pero mag-anad tayo kasi, para hindi tayo matiliw. Ay, naku! Akala ko ba naturad ka sa Rocco? Bakit nag-aalanganin ka ngay?
Cleopatra. Ay, malaking pera to, uy! Um, Man ang big time buyer natin. Pero kung mabutang ka, ako na ang bahala. ha? Basta maitalak mo sa akin, ako na ang bahala sa lahat. Pati na sa truck na gagamitin. Biliba ka talaga iti kinaturad mo, Cleopatra. Ay, oo naman Ay, sanay na ako sa ganyan. Kaya, easy lamang sa akin yan. Awan ti bubot nga sa ruko. O sige, makaamu ka nga rodan, Cleopatra. Nunaskan nga ikuyog mo ni ulitag ko, tapno adamang salaknib kan ka, aramidam. Ay, nako! Huwag na sa ruko. Hindi ako maprotektahan ni Baliko. Ay, kasi lakay na yun. Baro ano miraw? Hilaw, sino day tao? Hello, balikaw! Nilabli day tao! Na. Kano ka kanong agpasyudan? Ha? Apayaya? Ay, sanak nga agpasudat. Apay ngay, agpasyudan ka tasabten kay di terminal tibus. Ha? Nag-relax ka mo't sang paminsan ipasyar ka dito syudad. Kaya't na, Ay, jak masangaw. Kun may isa. Saan asikat kayat ko akadwa no umayak dita? nunay ka mo't balikaw. Kasla saan tang agayamay. Nay. Kasla basura akarugit mo. Kat napintasak may. No babae ka kuma. Adayuaan na pinpintasak ng sika. Bay! Sarampiting mo dahi alablay. Ha? Feeling mo tayo jabalik ko. No saan nagapukin ni Panyang pagan ano kumamot nga iti makigayom iti day jabalik ka. Ha? No apay mo't nga min akastoy ti papaaramit ti gayom ko kanya. Sapay sanak ana iruam ama is-is na biyam. Ha? Kat no siya ti mangis-is na ka na iti lalaki. Hay, suron ka. Dalusak man lang. Ay, ay, unay mo't na kita nga amo kon. Pagkaiwaraman ng ti kagawaan na dito'y salas ay. Ay, una yun ay ultimo sapatos da. Di daan mo ti mangidulin iti rumbeng nga ayang na. Iwarada latan ditaw. Na, patibado da. Ay, nakadusdusay da. Kasla dala ula ga naglopos latan. Awan sa mo ti sursuro da kita nga amaw. Taamin mo't anagbalin nga amok kat saan da mo takas jay. Ay, grabe ma, ti panang parigat na iti babaw nun da. Sika talaga munray. Bastag sa uka, kasarti bagbagamay na wow. Abay, talaga ka di akayat mo nga ikalay sa tanakaw ay nawaw. Una, mabainak nga rod. Tadyak mo't lamayawisan ti kasarkin ni Anaya. Awan pa'y mo't ngamin ti kwartak, tatamalyo. Ay nawaw. Abay, talaga ka di a true love day tad amarikrik ng para kini Anaya? Una, tata. Sige man nga raw barok. Tistingin taman no talaga a true love day ta ay nawaw. Ha? Song bata maamin na sa ludsoda kwine. Tapen kay no talaga a true love day ta amarikrik na para kini Anaya ay nawaw. Umuna sa ludsod. No makitkitam ni Anaya. Anya ti marikrik nam. Maragrag sa kanak. Makilkiligak. Kun, inspirado ak. Nga oray na bambanog ka? Wenno adarikrik na anasakit iti bagay ay nawaw. Una, kat nun ni Anaya ti mga agas iti sagubanit kuno daduma. Tano makitak ti rupa na, sumaranta ti riknak. Ay nawaw. Nungay... Adamadamag mo ngagdaton kinkwana. Anya ti mariknam? Siyempre, masakitanak Agimon ka ay nawaw? Una, agi mo nak lang iti limad. Diyak kaya't nga ibagakan ko na nga agim imo nak.
Ngamin, ang mga nuguraan nak no ibagak nga agi mo nak. Ay nawaw. Saan adakis ti agimon tapasit ni ayat dayta monre. Ay nawaw. Basta ilugar mo mo't abarok. Saan ka basta agimon latan iti awan mo't iskan na banag. Saan ka day? Una tata, tilaang mo't pagimunak, kat no agawan da ni anaya kanyak. Ay nawaw. Talaga gayam anapudno ka iti anak ko. Ay nawaw. Love ko nga na talaga ni anaya, Tata Malyong. Ay nawaw. Kat no nga isaan apa nang idaw-dawat, no kas pangarigan laeng wan, no kas pangarigan ta dumteng to ti panawan, nga, nga agsina kayaw. Kat ni anaya ti mangisinakin ka, guraem ka din na anaya, baraw kay nawaw. Ha? Ulitag, munray, no kas pangarigan laeng ngay nawaw, maaklon mo nga taday ta. Ay nawaw. Munray baraw. Agluwa ka matan. Ay nawaw. Ay isaan di kag sangit baraw. Si kakit di mat. No kas pangarigan laeng kunakmat. Sorry, Tata Malyong. Kas lamatudtudok ti puso kay ti kasta kay bagbagayo. Ay nawaw. Umay ka man kiday. Alala. Sure. Sure, barok. Ay nawaw. Malala. Pasensya kan. Tila damdamag at tumit nga main. Ingkulasay da kunti pamilyak. Pati ka din ni anaya. Ingkulasay nagtumit. Ay, malalala. Mabitlaing tapunasik tilam. Ay, nawaw. Si Kaki di matbarok. Saan? Saan to mapasamak na ita? Ala, gusto nuwen. Di ka nagsangit mo rin. Sure. Sure, no nasakitan ka iti damag kukin ka. Naalala. Gusto nuwen. Di kan sangit ay nawaw. Takay lala day taluam. Nga umararubos kadagitan ay matam ay nawaw. Ay nawaw. Napasakitak ni Monray, panyang. Napasangit ko ay nawaw. Makonkonsensya lagarudan. Ay na, saan mo abasol malyong? Naranamla siguro ti kinasensitibo ti Rignana, iswakas jay. Talaga ki, day, di nakabailan ang mapukaw ni anayang anak ko, itibiyag na panyang, ay nawaw. Basol ko, tatila damdamag ngamin kinkwana. Mala, sana bale. Amumton numaminsan. Ay, naiduma ngamin ni Monre kada tayo. Sa bali ti panagpampanunot tayo, sa bali matkan kwa na. Wun nga raw, day nawaw. Nadlaw ko mat nga rod. Natnagan iti husto tirik na ni Monre ken ni anaya. Kat tinakabutbutang dita. No bilang tasaan nga isudat agkagasat. Amangan noan niya taramitan na. Ay. Day tangarod mat ti pampanunutek panyang. Ta saan tayo mat ang maibaga ti mapasamak iti masakbayan ay nawaw. Di tayo mat maibaga. No talaga nga isudan to tagkagasat siyang kaday. Ay, day tangarod kat. Napintas ti anak mo malyong. Saan to nga ta makasapol? Iti pangisukatan na ken ni Monre. Ay, saan mat siguro panyang ay nawaw. Patsig ngay malakanyak ti anak ko. Tay first love ko. Tiin kasar ko ini, panyang.
Manipod na gayatak. Jakon nagbawing iti sa bale ay nawaw. Kat patsyak akas tamat ni Anaya. Ni Munray ti first love na. Patsyak adin tumat agbawing iti sa bale ay nawaw. Oh, sapay ko mga rod at akastang agpaiso. Tapno awan to ti pakasaktan ni Monre. Takaasi magjaw awer mau. Uy, di ka madanagan pa niya ay nawaw. Ulitek, imaman ni Anaya a fitful itay ayatin na. Angam, no siyak. Tangay, intanam konti ayat ko idinatay ti asawak. Mabalin ko manin akal yan laki dita. Ay, nawaw. Saanin? Diyan ko nituloy ti kayat ko nga ibaga. Ay, nawaw. Oh, daytoy. Kukuha mo daytoy abag. Amiga Ariela. Adoon na yan tibag ko. Kan, jakpay na usar dayta. Sigurado ka? Milyon ti balor daytoy abag, amiga. Basit la abanag dayta kanyak. Regalo karod kan ka, amiga. Naggasatakmeten, tanakagayamak itikaskan ka, amiga. Nasingpet ka lang arudan, naparabor ka pa. Talaga kasta dagiti agagayam. Give and take laeng ako nada. Anya ti amom. Amangan no, siyak tumat ti ikam. Ha? Wan Day talaga yam. Saan ka mo't anaimot? Saan ka di amiga? Saan? No naparabor ti tao kanyak, naparaborak met. Oh, nagsayaatan, amiga Ariela. Ahawan gayam, kumusta ngay matikita dagiti negosyo? Okay, met. No maminsan, napigsa ti kita. No daduma met, kumapoy. Ay, talaga akas na tinegosyo, amiga. Tinapatag, adalat takita. Kan maysa, sana bali ang nakapoy ti kita. Tano idiretsum iti kumpanyak ti kwartam. Adda-adagos tubom, amiga. Wen, amiga, husto ka. Siguro, no nasapsapala ang nagamamuta, nabakbak na ngakpay kumaitan. Ay, huwag kumaa. Ang amsa na bale, saan pa'y anala daw ti amin, amiga? Adupay ti gundaway mo. Wen, amiga Antonia, trolala. Trolala talaga, amiga. Agtultuloy nga tati kinasingad da Ariela ken Antonia. Gagayem, di uliwa na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasar. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.